дуруд бинандаҳои азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо тими кишоварз ширкат доранд ва умедворам ки мисли тимҳои дигар, мисли бозиҳои дигар, як бозии ҷолибу шавқовару дидание хоҳад буд. хуб, ман саймона изҳори сипос мекунам барои бачаҳо ва ҳамчунин изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо. ёдрас мешавам ки саволҳо қисман аз ҷониби ҳайати эҷодии ин барнома ва қисман аз ҷониби бинандаҳои мо пешниҳод мешаванд, таҳия мешаванд ва мо онҳоро албатта мавриди истифода қарор медиҳем, ҳам дар бозиҳои асосӣ ва ҳам дар бозиҳои рафиқона. имрӯз дар ҳайати тими кишоварз ширкат дорад худоёр солиев, мусоҷон исмоилов, исмоил ҷаборов, рамазон шарифзода, зуҳуршо неъматов ва сардори даста капитани команда Самандар Талбакзода. хуб бачаҳо, барои шумо муваффақият орзу мекунам. марҳамат, рақами саволи аввала муайян кунед ва мо бозиро шурӯъ мекунем. умедвор ҳастам ки шумо бо қоидаҳои асосии бозӣ ошно ҳастед. фақат як қоидаи аз ҳама асосиро ёдрас бояд шавем ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҷавоботон максимум дуруст бошанд. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. аввалини онҳо математик буд ва ҳатто кадом як теорема ҳам ба номи ӯ гузошта шуда. аввалини онҳо аз миёни мардуми рус ҳуқуқшинос буд. аввалини онҳо аз миёни мардуми шӯравӣ доктори улуми техникӣ буд. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи киҳо меравад. аввалини он математик буд ва як теореме ҳам дар алгебра ба номи ӯ аст. аз миёни русҳо аввалин нафар ҳуқуқшинос буд ва аз миёни мардуми шӯравӣ аввалини он доктори илмҳои техникӣ буд. гап дар бораи киҳо меравад. ино киҳо ҳастанд. маълум аст ки дар кадом самте фарқкунанда аз дигарон ҳастанд. шумо баъди як дақиқа бояд гӯед ки гап дар бораи киҳо меравад. марҳамат. محمد حسینی تکنیکی حقوقشناس از روزها ماتماتیک چی؟ سوالجیات تاریخی نداشت باشه استاد. محمد الخوارزمی چی کنه؟ کروکی هم نباشه برای الخوارزمی خودش. جواب در برای تاجرها رفتیست. تاجرها. خلق روز کو باشه. دکتر در. همین کی ها بودن مثلا اول دکتر. کی باشه؟ در میان معلوم شد. نشد احتمالیات و تکنیکی. اولین مردم روس. مفصلی مردم. جواب چه؟ مردم شوروی. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол аъзои тими мо шарифзода рамазон ҷавоб мегӯяд. марҳамат. аввалини онҳо математик буд ки яке аз формулаҳое ки дар геометрия не гуфтем ки дар алгебра як теорема ба номи аст. мо фикр мекунем ба хулосае омадем ки ин пифагор мебошад. ва инҷо гап дар бораи киҳо меравад ба назари шумо? гап дар бораи муҳаққиқон меравад, олимон. муҳаққиқон? бале. ва аввалини ҳамин хел муайян кардан мумкин аст ки аввалин муҳаққиқ ки буду, аввалин муҳаққиқи рус ки буду, аввалин муҳаққиқи шӯравӣ ки буду. ҳамин чиз зарурат дорад? ҳамин чиз мантиқӣ аст? аслан агар хуб, ман барои шумо кӯмак мекунам. ино намояндаи як намуди чӣ гӯям варзиш, агар гӯем як намуди варзиш ҳастанд. хуб, яъне ки дар ҳамон самт
ино аз аввалинҳо буданд, аз муваффақтаринҳо. Яке аз инҳо насабаш Стейниц буд. Стейниц чӣ ба ёдтон меояд? Маромад, Стейниц шояд теннисбоз боша, бозии теннисбозӣ. акнун вақте ки шояд мегӯем и метавонад бисёр дурудароз бошад, шумо як ҷавоба бояд пешниҳод кунед, бешояд. Ҳамин гуна гӯед ки ҷавоби мо ҳамин аст, тамом. Канем? ба хулосаи мо тимо ки ҷавоби мо, ҷавоби аниқи мо ҳамин ки гап дар бораи варзиши теннисбозӣ меравад. Теннисбозӣ меравад ва ино теннисбозам. Аввалин ки ба қавли чемпиони дунё оид ба теннис ин математик буд. Аввалин теннисбоз чемпион аз миёни шӯравиҳо ин доктори илми техникӣ буд, не? Ва аввалин аз миёни русҳо ин ҳуқуқшинос буд. Хуб, қабул аст ин ҷавоб. ҷавоби шуморо қабул мекунем ва бояд гӯем ки шумо хеле наздик омаден, вале ҷавоби нодуруста интихоб карден. Ҳарчанд ҷавоби дуруста медонистен, шумо гуфтен шоҳмотбоз. Стейниц, Алёхин, Батриник, Каспаров ино шоҳмотбозҳо ҳастанд. саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Артур Шопенгауэр гуфта буд ки бисёр олӣ мебуд агар якҷоя бо китоб он чизро низ харида мешуд. воқеан ҳам шумо бо як калима бигӯед ки ӯ чиро дар назар дошт, ки ба фикри Шопенгауэр бисёр мувофиқ буд аст агар якҷоя бо китоб он чизро низ харида мешуд. як дақиқа вақт доред барои фикр кардан. маромад, фикр кунед. محترم روی از وقت استفاده نکنید. رفتن ما باید اختیار صبر رو رنگ وایش نشه. جواب درست هم در برابر کتاب دیگه چه همش سمه داشت. برابر کتاب خریدم بود که بگیرم خریدن شاور کن. شعار باشه میگم. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? محترم راوی با این سوال مستاجان اسماعیلوف جواب میدهد. маромад, محترم راوی اعضایان دسته به خلاصه آمدند که جواب این سوال شاید در برابر کتاب خریدن یعنی که وقت امکان می‌داشت. یعنی شوپنگاور از تنقیصی وقت اذیت داشت؟ بله بله. بله. و برایتون هست فرانکلین درباره وقت چی گفته بود؟ وقت این پول است. وقت پول است. بله. و شوپنگاور هم گفته بود که اگر امکان می بود که یک جای با کتاب وقت رو هم می خریدیم بسیار عجیب می شد. بر صورت این شما هم خیلی فکر میکنید. این فکری شما است که میتواند با فکری شوپنگاور موافقت نکند. اما در این حالت نه. در این حالت کاملا موافق است. جواب درست است. саволи рақами 12. мо мавзӯи китобро идома медиҳем. таваҷҷӯҳ кунед. соли 1884 як китоби Лев Николаевич Толстой бо номи «В чём моя вера» ҳамагӣ 50 нусха чоп мешавад. 50 нусха дар Москав. вале нархи бисёр гарон дошт. 25 рубл. он вақт бо 25 рубл шумо мошин ҳатто як гов мехаридем. мошин ку намедонам яки гов аниқ,
як гов мехаридед. хуб ин нархро на нашриёт гузошта буд ва на Толстой гузошта буд. Ин нарха дига мақомот гузошта буд. Бо кадом мақсад ин гуна нархи қиматро ба яке аз китобҳои Толстой гузошта буданд 25 рубл соли 1884 ин пули бениҳоят калон буд. Чаро? Маро фикр кунед. номи китобро як бор дига мегуфтед? В чём моя вера? мумкин ки вай боша ба хотири арзиши китобро донистан ба хотири китоб харидаман гарону бахонамаша мумкин ба инобат гиред соли 1884 чуро барон ки дар ин сол дарёфтани бисёри шахсозарои дандани китоб навиштани китоб маблағ сарф шуда чия хулоса чия як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. Муҳтарам ровӣ, ба ин савол ман ҷавоб мегӯям. Барои он ки соли 1884 барои чоп кардани чанд нусхае ки шумо дар инҷо гуфтед арзиши гарон дошт. Барои он ки сухан дар инҷо дар бораи сол меравад. Соли 1884 барои он ки коғазе ҳаст ки барои дар он нашрия кардан илму техникае ки буд дар он замона хеле рушду равнақ наёфта буд ва ҷавоби нахустини ман ҳамин аст ки сухан дар бораи ҳамон худи кам будани коғаз, яки коғазе ки барои чоп намудани китоб. Бале. Хуб, барои ҳамин нарх бисёр қимат. Бале. Хуб. қабул аст ин ҷавоб ва бубинед ки шумо дар худи савол ҷавобро эҳсос кардем? ҳис кардем ҷавобро дар худи савол буд? 50% кам аст. яъне вақте ман гуфтам ки худи мақомоте ки сензура назорат мекард ин гуна нарха гузошта буд, ҷавоб дар ҳамин ҷо буд. ҷавоб дар ҳамин ҷо буд. барои чӣ нархи баланд гузоштанд? ба хотире ки ҳамин китоб ба дасти мардуми оддӣ ки пули кам дорад нарасад. яъне мардуми оддӣ, мардуми оммӣ ина харида натавонад. ва ҳамин таврам буд. бечора мардум бо 25 рубл он вақт гов мехарид ва албатта китоб намехарид. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. баҳори соли 1940 ҳукумати фаронса ба хулоса омад ки ба артиш иҷозат бидиҳад ки даҳҳо ҳазор дона аз он чизро бихаранд, ба хотире ки аскарон, афсарон бояд ба ягон кор машғул мешуданд ва барои ҳамин иҷозат дод ки аз ҳамон чиз даҳҳо ҳазор дона бихаранд. ва ҳамон чиз дар яке аз муҷассамаҳо ки бахшида ба 9 августи соли 1942 аст, ба як ҳодисае ки ҳамин рӯз рух додааст, дар ҳамон муҷассама ҳам ҳаст, дар ҳамон чиз ҳам ҳаст. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? чира иҷозат дод ҳукумати фаронса ки барои артиш бихаранд даҳҳо ҳазор дона? чиро? то онҳо як машғулгӣ дошта бошанд, як машғулият дошта бошанд, машғул шаванд дар ҳоли бекоришон. хуб, марамат, мо дар ин савол ҳам худи ҷавоб ҳаст ва умедворам ки баъд як дақиқа онро меёбед.
چی باشه؟ 3945 جنگ یکم جهانی یکم جهانی 1940 1940 نه در مجسمه که یک واقعه شیعی بود که در اونجا همه چیز دیده میشه. هر سوال جواب است. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد؟ محترم راوی به این سوال شریفزاده رمضان جواب میگوید. مرامت سال 1942 سال 9 август در مجسمه چنین نشانه از همون 10,000 که اجازه داده بودن این من فکر میکنم که کتاب باشد. اجازه دادن که کتاب بخرند برای ارتش. برای ارتش 10,000 دانه کتاب بخرند تا آنها در وقت‌های بیکاری مشغول شوند. همینطور؟ بله. و حادثه که 9 август سال 42 بود با کتاب چی ارتباط داشت؟ احتمال در دست همون مجسمه کتاب باشد. کتاب باشد. خوب. کتاب هم چیز خوب است واقعا. میارزد که برای ارتش بخری و حالا در ارتش ما نیز میگونه کتابخانه هستند، در هر قسم نظامی هست کتابخانه. کتاب هم چیز خوب است. اما اینجا این جوابی درست نبود. اینجا گپ درباره توپ فوتبال میرود. و یادتون است زمان جنگ در لنینگراد که در محاصره بوده فوتبال بازی میکردن و حتی میگفتن که توپ سخت نزنین که با بیرون از میدان برود. اگر اونجا میدانای کشت بود و خوراکای بسیار مهم بود و در یک شرایطی واقعا هم بسیار مدهش بازی فوتبال برگزار کرده بودند و همین چیز بسیار تاریخی هم بود. همین دلیل بسیار تاریخی هم هست. سوالی رقم 3 توجه کنید به سوال. باید گفت که در همه مکتب‌های اتحادیه اروپا در یک روز معین در ماه فوریه یک درسی کشاد اوید با فهماندن یک موضوع مهم صورت میگیرد و همین گونه لکسیه ها همین گونه مشغولیت ها در امریکا هم برگزار میشود، اما در ماه سپتامبر برگزار میشود. اما در مکتب‌های اتحادیه اروپا در ماه فوریه برگزار میشود. خب شما فقط گویید که بخشیده با کدام سنه یا بخشیده با چی این صحبت ها صورت میگیرند؟ با بچه ها آنجا چی را میفهمانند در این درس های کشاد؟ یعنی هم در اتحادیه اروپا در ماه فوریه و هم در امریکا در ماه سپتامبر در یک روز معینه با بچه ها صحبت میکنند و میفهمونند که بچه ها با انامین چیکار باید کرد، کی باید که مثلا استفاده بردن را چه خیلی باید استفاده برد. خلاص همین گونه یک درس کشاد کارهای فهماندگی را برگزار میکنند. شما فقط باید یابید که موضوع چی است، در چی باره صحبت میکنند. مرامت بازی دوره مناسبت هم با طبیعت موضوع طبیعت خلاصه داریم وریانت بد نیست. نه وریانت خوب است. با خود سال هم اگر که تحلیل کنیم مثال تا امریکا اگر میدونید که سپتامبر بوده میشه تا آغاز سال تاثیر مثلا فکر میکنم نه همین پیسم که مثال اگر ایران وریانت پیش نمیاد. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ محترم راوی با این سوال نعمت ظهورشاه جواب میگوید. مرامت اهل دسته فکر کرده به خلاصه برآمدیم که در همین قاره اروپا بهار از ماه مارس تا ماه می شروع می شود و در قاره امریکا خصوصا همین امریکا لاتین باشد بهار ماه سپتامبر سر می شود
اینجا گپ درباره امون فصل بهار میرود یا که امون لکسیا میخوندن با طلبه که چه خیلی با طبیعت رفتار کنن با طبیعت رفتار کردن در همین فصل بهار بعد چرا در روزهای معین این کار انجام میدادن؟ به خاطر آغاز شوی فصل بهار پیش از آغاز فصل بهار همین درس را میگذراندن که اصلا من برای شما کمک میکنم اگر ما هم همین گونه روز می‌داشتیم وابسته به تقویم خودمون وابسته به همون حساب‌ها و طرز نوشت در تقویممون ما باید که همون روز رو خب در ماهی نویبر تجلیل میکرده اما همین درسی که شده ماه نویبر در میگذاشتیم وابسته به طرز نوشت و تقویم من در نظر دارم یادرس میشم که مثلا در اروپا دیگر خیلی است در امریکا دیگر خیلی است این جواب با تیاری به زمستان باشد تیاری به زمستان است خب اینم وریانت خوب است واقعا آمادگی به زمستان هم بسیار خوب است اما اینجا گپ درباره دیگر چی میرود و ما شما میدونید که همون تلفن همیشه فعال که با خدمات مخصوص زنگ میزنی چند است از ما چند است سه رقم است کو 112 112 انا در اروپا هم خیلی است 112 است و از روی تقویم آنها چیکار میکنن در ماه سپتامبر اینی که همین گونه مشغولیت ها را برگزار میکنن درستش در ماه فوریه 11 دو ماهگی اما در امریکا که طرز نوشت دیگه خیلی است تقویمشون کمتر دیگه خیلی است 9-1-1 است در آنها یعنی که ماهی کدام ماه سپتامبر اول ماه می نویسند ماه 9 ماهگی 11 سپتامبر یعنی همین روز آنها درباره طرز استفاده تلفن نجات صحبت میکنن با بچه‌ها نشان میدن که کدام وقت باید زنگ زنی با کدام مسئله ها باید زنگ زنی سوالی رقم 9 توجه کنید با سوال خب ما درباره جایزه دعوتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی صحبت میکنیم و این طوری که شما میدونید جایزه عالی کشور ما است در ساحه ادبیات هنر معماری تقدیم میشود و با قرار کمیته مرکزی و شورای وزیران 2 январи سال 1963 تأسیس یافته است خب و اونجا خانم اتحادیه‌های نویسنده‌ها و رسامان و آهنگسازها و معماران و خب بهترین اثرهای خود را یعنی نامزدها را پیشنهاد میکنند و تقدیم میشود حالا هم هست این جایزه خب سوال من این است که 3 نفر اولی که این جایزه را به دست آورده بودند به نظر شما کیها بودند شما میتونید نگویید که برای کدام کار من بعدتر علاوه میکنم شما فقط گویید که 3 نفر اولی که این جایزه را به دست آورده بودند کی بودند مرحمت 1 دقیقه وقت شما کوشش کنید که جواباتون ماکسیموم درست باشند و جوابهای قسماً درست همچون جواب نادرست قبول میشن برای همین اینا به نظر بگیرید مرحمت بعد نزدش هست کدام متفکر رو بدم سه نفر اولی نفر کیه؟ صدرالدین عینی نیست صدرالدین نه بعد یک تست
як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? Муҳтарам равӣ, ба ин савол Исмоил Ҷабборов ҷавоб мегӯяд. Маромад. 3 нафар гуфтам душвортар буд, не? Хай бия 2 нафар мекунем. Шумо 2 нафара ном бигирем, қабул аст ҷавобтон. Олиам душвор аст. Мирзо Турсунзода бошад. 1 нафар. Хуб, нафар дигар. Сотим Улуғзода. Хуб. дар ҷавоби дуюмтон бо як бор бознигарӣ мекунем. Воханам нафари аввал ин Мирзо Турсунзода, шоири халқи Тоҷикистон, достони ҷони ширин, сазовори ин ҷоиза шуда буд. Ва баъд аз ин ки буд? Як асараш ба 12 иртибот дорад. 12. Як асари ҳамин нависанда, и бисёр нависандаи бузург аст. Ба 12 иртибот дорад. 12 дорад, дар номи асар 12 ҳаст. Сайф Рамизод Яфарди дуввум. соли 1963. Тасаввур кунед ки ин соли 64, 65 агар бошад, ки аст? 12 дарвозаи Бухоро. ки аст ин? Ки? Ҷалол Икромӣ бошад. Ҷалол Икромӣ. Воханам 2 нафари аввал ин воханам Устод Турсунзода ва Ҷалол Икромӣ буданд. ва баъдтар Миршакар, Шукуҳӣ, Боқӣ Раҳимзода, Фазлиддин Муҳаммадиев, Раҳим Ҷалил, Ғани Абдулло, анами тартиб меравад ва нафарони дигар ё шахсиятҳои бузурги дигар. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Дар Англия дар асри 19 намоишҳои кӯчагӣ бисёр маъруф буданд. намоишҳое ки дар кӯча баргузор мешуданд ва бисёр маъруф буданд. ва тасаввур кунед ки дар миёни онҳо, дар миёни экспонатҳое ки мавриди истифода қарор мегирифт, намедонам кадом як мӯи сару, намедонам қатраи обу, хуб инҳо мавриди таваҷҷӯҳ қарор доштанд ва яке аз ҷузъиётҳои ҳатмии ҳамин намоишҳо буданд. масалан кадом як ҷонвари майдак, хуб намедонам мӯи сар, қатраи об, боз намедонам ҳар чи дигар, яъне инҳо аз ҷузъиётҳои муҳими ҳамин намоишҳои кӯчагӣ буданд. шумо гӯед ки дар маркази ҳамин намоиш чӣ меистод? як чиз дар маркази таваҷҷӯҳи мардум ва маркази ҳамин намоишҳо буд. чӣ буд? вақте ки ҷузъиёташ ин ҳамин мӯи сару ҷонваракони хурдакаку намедонам боз кадом як пӯсти пиёзу бо ким чизҳои дигар буданд. чӣ буд дар маркази ин намоишҳо? маромад фикр кунед. дар асри 19 як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? Муҳтарам ровӣ, ба ин савол Ҷабборов Исмоил ҷавоб мегӯяд. маромад. муҳтарам ровӣ, мо аҳли гурӯҳ ба хулосае омадем ки дар ин ҷо дар асри 19, яъне ки дар Англия барои
намоиш додани чунин гуфтед мӯи сар порчае аз пиёз ё ин ки ҳайвоноти хурдакак ва нуқтаи ҷалбкунанда ин марказ аст. Марказ дар он ҷо ҳатман бояд сеҳргар ё ин ки ҷодугар бошад барои сеҳру ҷоду кардан ва диққати мардумро ба худ ҷалб кардан аст. ҷавоби мо гуфтем ки тамошоҳои кӯчагӣ шумо дар назар доред сеҳргарони кӯчагиро. бале сеҳргар ба саволи чӣ ҷавоб мешавад ё ба саволи ки ҷавоб мешавад? вақте ки ман гуфтам ки чӣ аст дар маркази таваҷҷӯҳ шумо ба ҳар сурат гуфтед сеҳргар. хайр ҷигаб нест, ҷигаб нест. хуб, қабул аст ҷавоби шумо. ҷавоби шумо қабул аст ва хоҳиши манам ҳамин аст ки шумо ба савол бисёр аҳамият биден. масалан вақте мегӯям ки чӣ аст дар маркази таваҷҷӯҳ, маълум аст ки бояд ягон ашё бошад. ки бояд набошад. ки нагуфтем. хуб, бояд гӯям ки ҷавобатон дуруст нест. ҷавоб дуруст нест ба хотири он ки инҷо гап дар бораи дар маркази тамошоҳо микроскоп мерафт. турбин. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳамон китоб соли 1940 нашр шуда буд ва он ҷо натиҷаи хулосаҳову намедонам фикррониву ҳалли масъалаҳои математикаҳои гуногун оварда шуда буд. аз он ҷумла президенти амрико гарфилд низ варианти ӯ ҳам он ҷо буд ва дар ин китоб усулҳои исботи як чиз оварда шуда буд ва он беш аз 370 номгӯй буд. яъне 370 намунаи исботи як чиз дар он ҷо оварда шуда буд ва он ҷо ҳамагӣ фикру хулосаи математико буданд. аз он ҷумла якташ президенти ҳамон вақти амрико гарфилд буд. 370 усули исботи як чиз чиест он? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. муҳтарам ровӣ бори дигар саволот такрор мекардед. соли 1940 дар амрико як китоб нашр мешавад ва дар он натиҷаи кору заҳмату меҳнату хулосаҳои математикаҳои гуногун оварда мешавад, гирд оварда мешавад. аз он ҷумла якташ президент гарфилд буд. дар он китоб хулосаи ӯ ҳам буд. дар ин китоб 370 намунаи исботи як чиз оварда шудааст. чӣ аст ки 370 варианти исботи онро математико олимон пешниҳод карданд ва дар шакли як китоб нашр шуда буд. 370 варианти исботи як чиз чӣ? маромад ба ҳамин савол варианти наздики асосои тригонометрия аст ки дар ҳамин ба ақидае аст ки зиёдаи 300 асосҳои чӣ аст? тригонометрия. тригонометрия. бале. асосҳои тригонометрия. яъне синус, косинус дар алгебра аст ки синус, косинус. ин асосҳои тригонометрия ягон аксиома аст, теорема аст ё муодила аст? чӣ аст? ё номи фан аст ин? асосҳои тригонометрия як шумо номи фана гуфта истодед. мешавад ки номи фана исбот шавад? як боби ҳамун математика. як боби математика аст. бале. яъне асосҳои тригонометрия 370 намунаи исботи асосҳои тригонометрия. ҳамин қабул аст ҷавоби шумо. ман бисёр афсӯс мехӯрам ки шумо аз як вариант истифода набурдед. аз як дақиқа вақт бояд ҳатман ин корро анҷом медодед ва як сирри асосӣ ҳамин аст ки вақте ки ҳатто ҷавобро ҳам медонед шумо кӯшиш кунед ки ҳам як дақиқа вақта истифода баред ба хотири шунидани андешаҳои дигарон. ҷавоби шумо нодуруст аст. яъне вақте гап дар бораи исбот меравад инҷо ҳатман бояд ки теорема мебуд. бояд ина бояд меовардед. вале ба ҳар сурат фикр мекунам ки нисбат ба бозии дигаратон як хол беҳтар аст бозитон ва ман саймона изҳори сипос мекунам аз бачаҳои тими кишоварз
امیدوارم که بازی‌های دیگر بازم جالب‌تر خواهد بود و بازم شوق‌آورتر. شما اصلا هیچ باید از حساب بازی نگران نباشید، به خاطر که همگی قریب که با همین حساب جمع بست میکنند و سوال‌ها ما در اینجا به نهایت دشوارند، سوال‌های آسان ما نداریم قریب و اینم با اینو باید بگیریم. خوب، من سیمان ایساری سپاس میکنم برای مؤلفان سوال‌ها، برای هیئت ایجادی این برنامه، برای شما و برای تماشابینان که همراه ما بودند. سبحان جلیلوف بودم. تا نشرهای دیگر کامیاب و موفق باشید.